Nambok be. Ingat laun. Mbet lai bareh nin. Blongas. Lok jauh. Potong. Kotong. Be bareh be nyampah ton lasing. Turun. Aduh guys. Jangan. Harapan dulu guys. Oke guys. Kalian ada pegawai ya. Jeruk aja. Lihat lain nih, Cip. Akan membelah. Hah? Cip. Girang, Pak. No. Ngeri-ngeri nanti ya. Ya. Kenapa kan? Penantau Isi pemberangkatan GB MA. Jangan lupa di subscribe. Oh iya. Subscribe. Aneh terus setelah ini tuh. Wah, bang. Mantap sih. Yang baru di subscribe. Out deh. Yo baret koles. Hei. Udah ada dulu yo.
Aduh, sakit kingku. Kali ada nun, apa Ren? Ada meliwat malah mana tuh. Allah sembangin Loh, aduh. Hei, bagus. Tumben juk teh. Tumben ku. Iya, lihat ayo. Tumben Mepri. Tuh, lain rurung. Kali ini Aneh. kita sedang berada di pemandangan Pelongas. Di belakang kita ada pantai ya guys ya. Sambil kita pergi job, sambil kita foto-foto bentar. Mantap. Apa dan channel? Nun sire. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Non Sire. Channel. Nun sire. Para kerja Edi baru aku dulu. Ini memori ini. Ya, tapi nyampe guys. Perjalanannya lumayan melelahkan tapi menyenangkan. Perjalanan purnama. Jangan lag, jangan lag. Pacuan deh. Iya pacuan deh. Jangan di like, jangan di subscribe. Sino lo mono na? Hindi jagat na.
Berembe perjalanan. Mare balik kan? Luwe runtak gatin. Jangan. Bos. Kayu langan bersih. Gamet nginem ae yo. Oh. Lang wala na nga mate, Mbeh. pong mengenang jok deh. Mati gimol ni. Lembe anu HS deh. Awas awas yang libat kicang teh.
Gerak doa sambil ngidam. Silahkan guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini sih. Oh, barang. Jauh lalu elek. Balik na. Ang rasyo ko pangit po. Ya, duduk. Teman kaki.